Parlok nga penjar sobai pi saisin siya kena ke channel jonga. Dia syang ya page kena ke video nga kerpat red ya pi bapin soba. Man subscribe kena ke channel kat ke bompat dep kat ke barang temai. Man kumju share berlike ya kena ke video sekijongi ha kena ke channel. Tengah aku beli ya pi kiba la kersan denga na ke por syang por. Aku beli si bunek. Aku beli nukurku ya pi Bapniok komen ke kuat kia. Tengis ngap mata ya kena kubor. Karikot ayu kata ba Lionel Messi. Udang supengken ha kena gaji lekai ha kena sengi Sunday. Teo Messi ulong way na player baju pengken ya ki rekod. Kat ba ha gaji lekai kami lekai football so. Tega rekod ka ba ula pengken ha kene ka sengi Sunday ha jing lekai ke jongu kadai ba ha jing mi madan jong Messi ula pengken kum utau player ba buntam kino one page kino kursan jong ke Inter Miami le kino one page kai ha kene ke sengi Sunday ula pengken ya kene rekod nagamta ka klub Inter Miami ki fans jong Inter Miami kiban one page ya kejing lekai jong Messi kalakot sya ka Hendru Peu Hajar Tam ki fans kiban one page ya Lionel Messi ne ya ki klub Inter Miami ba ka one page ne ba kiban one page ya kejing lekai ki jong laong ba kam jupoi haba ka Inter Miami ka lekai men haba Messi umpat don kam jupoi hadu kata ki fans jongka baikon page yang jinglakai jongka klub Inter Miami retar hadun ba Messi wan jon bar klub Inter Miami naduk ki follower jongka Inter Miami kilabun bat ki fans na keleng ka perthai ru kila nangkiu kensan haba Messi wan jon tad hadu ba hag kami lakai football Hapok Stadium manaba Messi umi madan la pendap nut ya kijaka mat ya stadium barok daga cingdon jong Lionel Messi kibriu kis lasdang ban itenat ban singau tenat ya kene ke klub hadin bau Messi wanjan batka tinang kemat ngeskem ba kinabun kiba kersan ya ke klub Inter Miami kifan sejoka bat kumju ki fans jong Lionel Messi da gajing jon rekat jong ha kane ke klub te pardok kumno bidan ban lor kane coba komen share kumno sibuk